O te fia whaafelo I atu I lau whaafonga anga I lenei tae au ma lo le soifua manuia. Usimail whaafonga o Talala Radio Samoa. Ti ngā ina manu anga le pule o se tasi o pisinisi papatoitoi au kilani le ana sa mala le au ngā o iana nafi tu lou. O leo lo ile fale mai le taiminei o ia lea ana ina le Puja Jewelers ma o leana o sofa I le au ngā o ilo na fale o loa. I le latalata I le tulai lima I le afiafi ana nafi Colma Road. Reporti le News Hub e le atasi una sasa I le sa mala. Le ao o le ua whaamanu alia ma o lea fo ina wha au ngā maleanga ese. Whaamauninga mai leo e ti ngā ina o na manu anga. Mai saule tala mai leo ana poele I maua le au ngā o yo le ana vave ona toe so sola ese I le taavale. Wa wala au mai leo I tangata e sila fia nisi whaamtalanga whaatatau I le nei o sa whainga e vave whaafeso o ta iatu. Ele I lava tangata whai ngā luenga vae le malo, o saunoanga nei le taita I le Act David Seymour, I whaamaumau ngā ofisa whaasalalau o le wasilia ma le ono a whea wano whai ngā luenga o le ai. Po o lea fo o whaatali le taimi e umai, peitai, I le whaitau o le ministau ngā luenga le malo o ia fo o le ministau tupe, Nicola Willis o lea ena o le tolu a whea iwa se lau. Ta ue Willis o le whaitau whaatasi e ofisa whaasalalau a wano whai ngā luenga, e au fia I lalo polo keti walata ina whaauma, po o lea lavana ta ua e o a o toe whaatulanga I matanga luenga. E ui ese e senga o nei whai numera, o whai maila taita o le act e le lava. Whai mai eima Seymour ana o lana pāti lea e tu mai le whai ngā malo, e le o le toa tele lea e o I le vaea e sili atu. Whaatuai nisi o whai ngā malanga I malai waalele au kilani I le tae au nei, ona o le mālosi o le au. Tu whaatasia talo o tae au, wa se fulu ma le lua whai ngā malanga I totonu lava I o ni usila wa whaatuai. Te alai titi o le tulai lima I le tae au nei na sa wele whaasilisilanga mai le malai waalele au kilani. O whai ngā malanga ngā I Wellingtone, Kalai Estete, Dunedin, McQueenstown, lea nā awhia, ma ele aise whai ngā malanga whaavau mālo o ha awhia ai. Fautua ina tangata whai malanga I e siaki le upenga tawha ilangi al malai waalele au kilani po o lana app fo I mō taimi o whai ngā malanga. Ua whaamaunia mai al palemia Christopher Luxon le mo o mi o nisi wa a fau whewa I le Sami Cook Strait po o le vao motu e lua mātu masasa e o New Zealand. O saunoanga nea na Nafia Luxon, sa wai a oto e tasi ai nei le wa a whea lua I le vao motu, o no leo watu le wa a le aratere mō ngā alwenga wha ale lei. Po laso wharaile na wha ale tonu ai le aratere na ua le ma whai ona mimilo, ma le ma whai ai ona wha au au ona ua awea ngā I le tū papa o le Sami. Ta ua mai ana Nafia o le ana toi wha au peo mai le po laso tona I na ua sua le tai, ma ele o yaini reporti a mea e tele se vaenga o le tino le wa a ua wha alea ngai nai. O le wata toi ai nei o le waa le kaitaki a o whaatali le kilia e toi whealua I ai le aratere. Ai mai le pāle mia, o se taimi e le o toi mamau wha ailo mai se isi tala whaatatau I waa fau o lo tala noaina nei. Ai I whewa ingai le vau motu, o le papolenga wa iai nei o le a fio malanga wa mai a whaatulanga ai mai se ia uta whaamomoli. Ma o le leanga ai o le aratere wa iai nei wailoa ai, ma le tau whaasoa o whewa inga me whalaua inga o lo o whaao ngai nai au nanga nei. E le o whai ngō le tau sa I lingo ngā luenga a oto a tele I tangata whaatalo sanga I le maketi. Reportia I le leitio whaavau māloa New Zealand, o le atoa I titi whaatolu ina le maualunga o le whai numera o tangata whaatalo sanga. I le awa no whai ngā luenga I tasi o lo o whaasalalau. Ma ua toi fo I ai e pei o na iai le lua festival maleiva. Mo le maua nisi o tangata o lo o sue ngā luenga, o le uo o lava I awa no whai ngā luenga whai ngō fie sa whaape vave o na tali mai. Ua le ai foi. Ai itala le staff o lo toi moli mawai ni se o pūlenga o lo sa ilia tangata whai ngā luenga wa matua I to a tele na wā tangata su e ngā luenga. A o le whai ngō fiaila I tangata o lo tau sa ili ni ngā luenga ma o ina whesilingia wha ai unga pe a te ena mai tālo sanga e iei pisinisi o lo fia I le vave o na wha atu mua wanoa o lo o wha asalalau. Matala wha ai u? E lua I sino fuanga wha au popo I le lisi o whai ngā malanga I le vao New Zealand ma au se tālia le Jetstar o wha ai lua mai. O le ena o toi mamau a mata whai ngā malanga fōu I le vau Kalai Estete McCairns, whaapea le vau au kilani ma Sunshine Coast. O nei whewa inga wha au popo. O le atau tuaina I le vaa le A320 ma e wha au popo ai le isi lua se lau wha se fulu afe. No fō ai le tausanga I tasi. E se mai le vau atunu e lua. O le afo iolo o mana o le Jetstar e wha au popo ana whai ngā malanga I totono New Zealand. Ma e amata I le vau Kalai Estete. Ma au kilani, whaapea au kilani ma Wellingtone, ma o totono le sefulu lua ma sina leo lo wa ai iai. Mo le mau al pule sili o le Jetstar Group, Stephanie Talley,
O le laasanga o iai nei o se faasilinga tele lea i le tautua le Jetstar e totona New Zealand, ua mawhai ona whaamawina i le silia ma le 10 tausanga. O Telephone Ala Radio Samoa, manuia le tai au.